Hodit capital atus tolo resin dollars americano, Francisco Yuda consegue produz mini Kylex ida. Francisco Yuda hato onini experiência ne ba jornalista televisão Timor Post ihene fatim bebora dele domingo loron sanolo recensia fulan fevereiro tinang ne. Francisco Yuda ninia mehi hakarak atu produz motor Kylex ne desde tempo Indonesia quedas, mas be altura neba la consegue realiza. Hanesang ema criatividade ida niala bele rende continua halo esforço to ohin lorong produz duni motor Kylex ida ho osang uituang nebe ne iha. Material hirak nebe usa ho de produz KLX ne composto husi besi roha makina ko adot inclui bicicleta kiek ni roda nebe usado. Hanesang amang nebe iha responsabilidade iha umalarang Francisco se lafaang motor Kylex ne may be se foba uang mane nain tolo usa ho de ba escola. Hau ini experience ne hau hetan ras harus Itu. hau halu buat tempo bapa kira halu buat to timur kang tempo bapa na halu lakon se jadi alat lakon itu ternyata alat terak orang terdak hau halu lakon ras ya angin to orang pun timur kang ne mau pun halu side ne renda di side motor kami buatnya barat karena alatnya barat kami cerai juga ini sesungguhnya hal itu kan beda ini buatnya ini prinsipnya si hanya alam dek alam lah baik kalau baik kalau lah ya Jenis mau halo hiratan. ini aku punya hal uluk tempat bapak melakukan konsepnya jari lah mori. Hal tekniknya alat tuan itu lah ya, jadi nah untuk jadi los nih jadi Feng ma primera. aku rasanya atau hal tangga itu nih osang iya oke, tapi jadi kesawara osang lain kan tak diproses sehingga sementu ini aku halau fuga haluan terus halau mana terege terus apartai. Além dene, Francisco mos produz vaso iPhone pot bunga, depois faang ho folin dólares americano ruanulu baleteng, ho de sustenta uma larang. Entretanto, Francisco Yuda, origem husi município Manufahi, posto administrativo Same, agora hela iha bebora dele, hamutu ko ninia kabeng ho oang mane nain tolo. Reportagem melda Fátima Selfiana kai televisão Timor Post.